Ubak Martle Mukhim UMDC kamal kendor constituency hak kasau tarik uyayong habakran halwa ke reservation policy kabala pentrekam hak jela uang bakade ke bano Shilliang nama kadan ke jingduna nado bastang hak baki klambha ekane katkum ke jingdan ke jingbun brio hak jela ula ongru hak jing shisha kila de benshim da ke percentage halwa ke jingbun brio neki jai penrio ki badan hapo ke jela Pi hang ne long kaladon ke jingduna nado bastang hak ni ka reservation ki klem sim ye ka percentage pi iklan sim ka percentage lane ki ya ka overall percentage means ka population sa karo bil kasian chairs te hande ki klan sim ya ka overall ka mut ba ka chi shala de sim bet 80% for tribals and 20% for non-tribals. And lementa ki leja benta kasian chaitia but garo teka ladang isim mi gani ki chi shala de sim de ka percentage jika population wise kemud garo hills ke population golong kata kasih cantia golong kata but kene ka reservation kan one according to the population and kene ka kan